මම නීතිඥ විහාර පින්නදුව අද දවසේ ලලිත් තූගන් දෙදෙනාගේ අතුරුදහන් වීමට සම්බන්ධයෙන් යාපනයේ ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ඉදිරියේ කැඳවෙන නඩුව කැඳවනු ලැබුවා. පසුගිය දවසේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන මෙම නඩුවේ සාක්ෂිකරු තමන්ට මෙම ගරු අධිකරණයේ පෙනී සිටීම නොසිට මාර්ගගත ක්‍රමයට සාක්ෂි ලබා දීමට අවසර ඉල්ලා සිටියා. ගරු අධිකරණයෙන් ඔහුට නියෝග කළා තමන් මෙම ගරු අධිකරණයේ පෙනී නොසිට එවැනි ලියීමක් කිරීම සඳහා හේතු දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් ගරු අධිකරණයට ගොනු කරන ලෙස. ඒ අනුව අද ඔහුගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය ගරු අධිකරණයට ගොනු කළා. ඒ අනුව ගරු මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා දෙපාර්ශවයටම මේ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත දේශන මාර්තු 6 වන දින ගරු අධිකරණයට ගොනු කරන්න. ඒ අනුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේත් ඒ වගේම අනිකුත් පාර්ශවයන්ට නියෝග කරා තමන්ගේ ලිඛිත දේශන මේ මිල්ලීම සම්බන්ධයෙන් මාර්තු 6 වන දින ගරු අධිකරණයට ගොනු කරන්න. ඒ අනුව මෙම නඩුව නැවත මාර්තු 6 වන දින යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ඉදිරියේ කැඳවෙනවා. දැන් ඊටමත් පැහැදිලි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ අධිකරණ මගහරිමින් වෙන සෙල්ලමක් කරන්නේ. මොකද ලලිත් කුවන් දෙන්න පැහැරගෙන ගිහිල්ලා අතුරුදහන් කෙරුවේ 2011 දෙසැම්බර් මාසේ තමයි අතුරුදහන් කෙරුවේ. කියන්නේ දැන් මේ වෙනකොට අවුරුදු 14ක් වෙනවා. ඒතර මේ 14 පුරාම ගෝඨාභයගේ සම්බන්ධයේ හරි අපූර්වට කෙහෙලිය රඹුක්කැල්ල හිටපු මාධ්‍ය ප්‍රකාශකකින් එළිදරව් වුණා. කෙහෙලිය රඹුක්කැල්ල මාධ්‍ය ප්‍රකාශක විදිහට කිව්වේ ඔහු අතුරුදහන් කරලා නැහැ. ඔහු අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශයේ භාරයේ කියලා. ඒ අනුව තමයි කෙහෙලිය රඹුක්කැල්ල අධිකරණයට කැඳෙව්වේ. ඒතර ඔහු කිව්වේ මම මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඇහුවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ඇහුවා. ඒතකොට එවකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන ආරක්ෂක ලේකම් එහෙනම් මේ සියලු අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳව වගකීම තියෙන ඔහුට. ඒතකොට දැන් අවුරුදු 14ක් තිස්සේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? තනි පුජ්‍යලයේගේ බොරු ආරක්ෂක සෙල්ලම් කතා කර ඔහු මේ අධිකරණය මග හරිනවා. මුලින්ම ඔහු ජනාධිපතිවරණ මොහොතේ කිව්වා ජනාධිපතිවරණ මොහොතේ හින්දා ඔහු අපේක්ෂක ලෙස ඉදිරිපත් වෙනවා ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් කියලා. මග හැරියා. ඊට පස්සේ ඔහු ජනාධිපති වුණාම අධිකරණයට ගෙන්නන්න බෑ. ඒ කාලේ ඔහු මග හැරියා. ඊට පස්සේ ඔහු පළවා හැරියට පස්සේ ජනාධිපතිවරයෙන් පළවා හැරියට පස්සේ උ දැන් දිගින් දිගට කියනවා ආරක්ෂාව හින්දා යාපනයට එන්න බෑ යාපනයට එන්න බෑ. එතකොට මේ LTT එකක් තියෙනවද යාපනේ? නෑ. හැබැයි පාතාලයක් තියෙනවා කොළඹ. ඔහු කොළඹ පාරවල් දිගේ ඇවිදිනවා. එක එක උත්සව වලට යනවා. එතකොට මොකද්ද මේ සෙල්ලම? එතකොට එහෙනම් පාතාලේ ඉන්නේ කොළඹනේ. ඉතින් එතකොට මේ එහෙ නැති ආරක්ෂාවක කතාවක් මෙහෙ කිය දිගින් දිගට මේක කල්ලා දිනවා. ඒ හින්දා මෙවරත් ඔවුන්ගේ අය කියන්නේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ තමයි නීතිඥ මහත්තුරු. එහෙනම් අපි තා පැහැදිලිව කියනවා පුජ්‍යලයන් අතුරුදහන් කරුවා මදිවට. මුන් ජනාධිපති කාලේ ආරක්ෂක ලේකම් කාලේ මිනිස්සුගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු මේ මිනිස්සු අදටත් ඒ සෙල්ලම කරනවා. එහෙනම් අපි අධිකරණයෙන් ඉල්ලනවා කරුණා කරලා යුක්තිය මෙහෙම වසින්දාලන්න මෙහෙම කල්ගත කරන්න එපා. මේ මිනිස්සු අතුරුදහන් කරපු එකක් ගැන යුක්තිය ඉල්ලනකොට තනි මිනිහෙක්ගේ එනවද නැද්ද කියන කාරණයක් මත මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඔහු අභියාචන අධිකරණයට යනවා. අභියකට විරුද්ධව ශේෂ්ඨ අධිකරණයට යනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ මුළු අවුරුදු ගාන පුරා වෙච්ච මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ මෙහෙම තනි පුජ්‍යලයන්ට මෙහෙම අධිකරණ මගහැර යමින් මේ කටයුත්ත කරන්න දෙන්න එපා කියන කාරණේ තමයි අපි කියන්නේ. මම පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභික ඉන්ද්‍රානන්ද සිල්වා. මේ ඉන්නේ ලලිත් මේ සහෝදරයාගේ තාත්තයික තමිල් භාෂාවෙන් කියයි. என் பேர் ஆறுமுகம் வீரராஜா. என் பொடிய பேர் வீரராஜா லலித்குமார். இன்னைக்கு 2011 வருஷத்தில் அவர் காணாமல் போயிட்டார், கடத்திட்டாங்க. இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் தான் வச்சு கடத்தினாங்க. அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி 14 வருஷமாச்சு. இன்னும் சட்டப்படி எங்களுக்கு முடிவு ஒன்றும் இல்லை. இதே நேரத்தில் கேலிய ரம்புக்கல்ல வந்து இங்கே சாக்கி கொடுத்தது, அந்துநெட்டிவன் சாக்கி கொடுத்தது, இந்த கோட்டாபி ராஜபக்ச மாத்தாவுக்கு வந்து சாக்கி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன? இது அதாவது வந்து இந்த நீதிக்கு கூட ஒரு மரியாதை வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க தானே இந்த கோட்டாபி ராஜபக்ச மாத்த. அப்போ இது என்ன சட்டம் எங்கே இருக்குது? நாங்கள் கொழும்புல கோர்ட்டுக்கு போனோன்னா யாழ்ப்பாணத்து கோர்ட்டு கட்டாங்க. இங்கே வந்து பாதுகாப்பு பார்த்தாருனாங்க, கொழும்புல பாதுகாப்பு பார்த்தாருனாங்க, இங்கே பாதுகாப்பு பார்த்தாருங்கிறாங்க. இதெல்லாம் பொய்க்காத. இது அரசாங்கத்தை எங்களை ஏமாத்துறதும் இந்த நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றுற வேலை தான் செய்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் நாங்கள் நீதிமான்கிட்ட கேட்குறோம். அதே நேரத்தில் வந்து நீதியில் நாங்கள் கேட்குறோம், இந்த கோர்ட்டில் நாங்கள் கேட்குறோம். இதுக்கு சாதாரண எங்களுக்கு முடிவு வேணும். மாதம் 6ஆம் தேதி நீதிபதி சொன்னார் எங்களை மறுபடி வர வைக்கிறாரு இந்த வழக்கை விசாரிக்கிறதுக்கு. அன்றைக்கி சரி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன். எங்களுக்கு சாதாரண லலித் மகன்
நாங்கள் எளிய மனுஷன் குகன் வந்து இந்த யாழ்ப்பாணத்தை பொடி அச்சுவேலில் பொடி எங்கள் 2 குடும்பத்துக்கு இருந்தால் சரி சாதாரண ஒன்று வேணும்னு தான் இந்த கோர்ட்டில் வச்சு நாங்கள் நீதிபதிக்கிட்ட கேட்கணும். எங்களுக்கு நீதி ஒன்று கிடைக்கணும். இதெல்லாம் பொய் கதை. இந்த கோட்டாபி ராஜபக்ச சொல்கிறது கொழும்புல கண்ட வாக்கில் போவேலம்னா ஏன் அந்த யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து சாட்சி சொல்ல இல்லாது இதெல்லாம் பொய் கதை தானே. இது நீதிக்கு ஒரு மதியாரம் இல்லாத வேலை தானே இவங்க செய்கிறாங்க. இந்த ஒரு மனுஷன் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குழப்பி பண்ணுறது தானே. இது என்ன சட்டம், இது என்ன நீதி? எங்களுக்கு சாதாரண நீதி ஒன்று கிடைக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறோம்.